Why she my free education and papa. Papa. And quiet. Quiet be papa Adriana papa would have been deep. I'm a full that dowager free education by that henny. Okay. This is how you quiet and fat. Imperaduan abuse in sky. The separation system. Now that you are about me. Let the free education here and that. I know about that. Shall say, Mempersia system. System. I buy not transnational. I mean, you about I didn't hear many away about Mimi a pepper, me a go many by from Baba Lee. Omina Baku, Marco MPP, Marco NDC, when you know about Ducadea. And to me to Abamobia. I don't know why I did. Some cousin, why I did why I did back, I did back Emma Kurumuni. One on Tiencophone Asema, the Sunan Crofosu Gana for Sun on Tie. I will see a 4 Yamia Duma Memenda Bay, Nash say they are battle air barber sisters. So, you know, ye Quaco Sala near to a basso man, Bapa near to the other sister, your mum Pinini and our faces so much be Jaffa who do be. The sense in the city, they are the pet TV, yet Yetia Bontia to see I, Yawa South in Pempe Moody, Mewo Kulebuna, and amount for warm ever honor. Ebon Punum Punache say, ye bisa ye didn't come or at a far battle and say, yes, yes, Semu, and I say to us, Nadia Anticra, and a Maya Semu, and I dear Potty, and a Maya to us. It's coming home, the Unquajama for Argentry and Fambra. Midi, at the Akosia Boajawa committee show, sister tap send, and a boy actually dom, and may a Kojama for Argentry, coming on I uncle. I shall more cover some confirm the TV. So, really, about to Yamia Saturday, they say they're about to have a so, and no antina ye bisa say, they say yes, someone I say it was. Yes, same. Yes, someone. I didn't hear. Oh, yeah, bread do, and yes, same. Breno in what ways? Ye bibia ye basa bibia akosru dodo nti ebre. Okay, nema born na akosru. Okay. Na ye John Mani Mahama penso na nkofo ka se dum so ewo ho. Wonya say experience ni bi. Enu mpo ye chances ya. Okay. Ye John Mani Mahama penso dum so ne ye chen eni. Ne ya light wo ho. Ye owo ho num na ebua ye pa chen this esisia. Okay. Nema ben na eboa wo ewo ye John Mani Mahama mu. Oh, na bibia da form like upe skakra easy na wanya but see ade upe bresa upe so bi skakra onya say bibia edin is a free education no obi bia benefit bi pay ana oh dabi omuni na no mo wi school dada free education dey buy the wo abusuani bi ani wa benefit bi e wo ho okay ballot paper no da so say 8 number 8 let's obeto eda ma Yeri John na maybe so asemo wo gidie say Yeri John Mahama ba enema ekosru because for say ye nyini so na nema boy ye den so ye gidie say Yeri John Mahama nei wa ba se president a enema boy be kofo oh ebe ye change sisi a se ne ye wo mu no nyama 1 2 bi beba form kakra enye ni na ba kakra e say bibia say dadante afi no ba be ye ni ye me da se so ne chechenko me da se pacho mama mo akwa mafamra de TV so yo me da wase me pacho wo compare NDC amamu ne MPP amamu a de na wo eye ma wo anti e beboa wo oh me to me ne MPP aban eye ma me sentia eye ma no wi asende da ayedin enya gan han kwa na baabi ayedin baabia wi asna ayedin enya gan han kwa na senia me so bishwa eye ma me say Osha senia last 4 years and the last 8 years metna entesa what bibia no sura na eko yansan yachi embebio na mititru a eye ma because of free education okay and time say MPP abano eye ma no sabio sa enyama na yetoto ma yankwala no a wodoko school no yemfa nko teacher fu ana so yemfa nko ma ban yankasa na yeto akoma yankwala which are provisions na e omoto de man koda na omo complain no aha yankasa yankwala no won wo kwakudi eye say bia wo de come teachers ana bia wo de come abambi ni nya na chi na ban so so se
aduano wasan so support kakra dem kwala wundi nya na chi no school fees so wa da chew this is so ho chi no so bi wa so we so won fi kakra hwe so nipa no wa boa wo na aban bia ni se bi oba no wa ba chi church sika da ma nkrofo se bia oje bet saa nyaman wo yi yetumi hwe ho yeto aba se na ba ya botuma boa wo nyaman ketanketem so nti me to me de MPP aba no me do eyema me. Okay, now you say free education asem ya wokan. Amafo bebe keka say mkwanedwa no mudi nenye wo mo tayo mo fa school na nkasa kra nye enkoyi nti be ya yemfa ma John Mahama no no ntimi be shape ni ye do MPP for the aba ba John Mahama esomu a obetimi aye ni ye wo so dwen won se enye no kure senta me sanya no kure no enim hia makola ba ko oko okimu otumi didi sa na aduane kra fron no ontum kure no odi bi kra be fie the same thing na me aso me ba ekobi ningo pamplam oba kra mpo aduane odi na ma woso kra mpo yan kra mpo ya ba yentum mane sa enti mi wona wada ya politics wo kan wodigu abane ni masne enya sa na te enya no kure to me no say system o say system wo e man ko yi kra sa niema bi ti say na enkoyi awon kire wo mu pa awon kire e ho achi ye mako school a ye ni apamo e bia na ye say studies fee e bia na ye say ya ti say school ni free na so wo mo ko buy ye secreta ye say book ye say exam fee ye say nti we dey media ho kire nde bibire because me man nyina ye mema na we ba adwuma ko yi apamo me we ba wo say me hwe adwuma enso wo kwa obekwa no pa obebe numre anko yi ugina ha no kra me ba na ebe gina ha no nti sisi ade ho kire e say system kra san here this adwuma ni o man ni mu adwuma ni ye kan enso yi hu mama o ye sure say Yewura John Dramani Mahama wo ba amamu no ebeba fom se nyanko pempa nyame pa be yi ba nyame pa na se wo ba amamu no eye sika sema yekoso nyina no ebeba fom bibia be to di na mama wo mamma no bia benefit free sessions omo enyini ni ba oku school okay na so wo ba bia nya free access ho emfaso debi wo bia nya be nyina asa free no buy ni autoso last kra woko kim we 2 years bebe no be we enti me de sa free no me nya ho mfaso bia kra okay na mama ballot paper no Yewura John Dramani Mahama what I say 8 yes some ade Nama na yetosisi anu no boy de aduane kura wo beta di kura untimi yede untimi nto ya nisa ne eyede eya ebasa nti yesisam no na ya shese enu so besisa na yensisa mama hwan yesisa ma John Dramani Mahama wo gidie se wo ba ne ma ne bo be wa fom mpacha okay now free education obusu edi biya enya so mfaso me de me mfaso bia mfaso e wo so mpacha e mbe hia pass ye besese mpacha okay na ballot paper that say ballot paper no wena oda Mahama oda number 8 so say me pese e besese pese e besese wo ade aban no transnational aban no transnational daddy ade ntia me pese some dia okay because aban no tisonu anema oye na eye because free says ni commission anema kwa man so commission this time na menim so oya ade sa ana John Mahama 4 years pe se John Mahama ne ekofa na 4 years pe na oba 4 years no we are no be any accountability you we okọ be ba o me ade man chance a ebetimi asan busa na sem say on say na wo so beye na ade no anye John Mahama 4 years o we are okọ enti ne hu hia so beba bi nwa wie be we de man 4 years so under 4 years this wa anya de 4 years na ye wasem busa no zati asenti na mpese omo transo no na yebusa omo nsem intermediate nsesemu no ehun hia me nti aban no tesu na ne nkrofo na santoa so say Dr. Baumia na me de metro man de matire me vote that's all for me no nsesemu because some man at the end the way things are going
I don't think say omo babio ma be high. Okay, na ayedin no ebi to say the economy like sometimes so ye juma yes like I don't know how to put it. Maybe our salary a keep and co because of maybe at the end of the day me Rebecca say a juma and co so ye. So and on a higher and so many things. Yeah. Let me because say free education every before the buy. You be benefit. Me who she so benefit me knew be yeah too. My sister on the juma, but me experience free education. So me to me ka. Okay. Here we are John Jomani Mahama. The policy or the buy. Who dey na here ode? Oh, 24 hours economy. Who ni say be boy? Yeah. Abema juma koso skabeba kromo. Enyo no no betra scan but skabeba kromo because of their other two crime. I think it's okay for us. Yeah. Okay. So what did you say waba? Can say near ma din na sefuna. What did you pass? Yeah, because oba and wabe nyama bebre. It's not bebre, but ono we're trying the best. And I hope say oba to us. Okay. Balance will be okay. Balance you can. Balance for us. 8. Number 8. Yeah. Nyame adoma enche na yesi the general election na eba be hyehyɛ so. Se ebi say eba John Jomani Mahama oba ana say baumia na etoa so. Yo bidamwase ye mbetimi aka fa hu say aban bia ba oye bibi but ebe depeni de nipa nu ye enu na ebe gira su asatu Ghana fo be satu abama sani panu enti se Ghana fo hu say baumia ATS na obetra su nunu de oye nunu eye ma omu ana eboa omu a ometimi atu abama no to asu be so mu hu say oh Bahama time nunu eye che baumia time ATS na fine omu be sadi Bahama ba enti election na ebe ye nu enye ntokwa ya ekwomoti we ya na ye de betu abanu on the 7th December nu e check on the 10th na okay na ya hu de obeba because nyami e na o si hini it is nyami say baomia omra obeba so nyami say Bahama omra obeba enti enu an metimi aka fa hu. Okay, daddy na wo hwe kan say NDC amamu ni MPP amamu a wan kasa no emu de na eyema. Okay, to me no me I'm 65 years. 392 na I start abanu. To be frank, nipa kan kwaren say Kufo oba be ye bi ma hu. Atamesi ni Mahama time nso ma be hu bi the same thing. Ansa na Akufo-Addo nso ba. Akufo-Addo no wa ya di. Se maka se wan ya de ameboa. Wa ya de be ade ba ko a oye na ema kromu no ye di. Wan on tie nkrofo no asema suna nkrofo su Ghana for su no on tie ofanu say enfa me hu after all me kura ATS no media awie se BBC a NC eno pe na ye me problem what am I say enti se me to me no me hu say Akufo-Addo ni abai no wa ye bi pa be would compare frame Mahama 4 years na obedi Mahama wa ya de yes wa ya ye Mahama ya wona Mahama apenso na aboa wo chen Akufo-Addo of course because na me wo aboso kan nyam na to ma mi toni na ni spare pass ni enu obehu say eboa me pa me come ni mi sifie ma me ba nu be Akufo-Addo nya ba since over 2016 na mana kofi sisi amigira anu security na mi sai na mani na e basa enti to me no mi unsa Mahama bren su 4 years nu eboa mi ti Akufo-Addo. Okay, next about to am be come Mahama sai oh to me dia metuma Mahama me da sesa woni me chechenko amen oh ye beto aso e kire se school e hu hia me so go on man e ban onye scan fa ne ban ko school because me ban we school me ban ko but na dan fu bia anko eno mtana na ma me ni skenti adam fu na anko akwa ne tena fi okonye man ti me die enam school ti se to aso kampe yes okay me ko for the kasa nyama boa yi eno ma die o mu se ne board ene de man kan na me boa eno ma board ezu no bi na ma boa ye ye ni ayen kasa
yɛne agana po na kasa me ama no ma bo ayet enya aba na ama no ma bo ayet yɛne ahoto yɛ ka ho ti mama na ese nema no bo na ayet den no enya MPP aban ɛno de ya kasa ne yɛ ka yɛ so yɛ ka ho ana po yɛ ka ho wo de yɛ bɛto abai efira kyene ko obisa no ma wokuru obisa no Lord na bai de ade ne eto ne se enam Lord na ni tim de ade bo ye dinye en so ne nuru sa de ya so ye ka ho ankasa se ye gya ye suban no a ye ho beto ye okay mama na e ko sa na ekeka se e ye free education na e before dey aba e ko yi kura ne nua ne mu nye ti se ke be ya de mi kuro mu de ye kuro ma gogo ye ne de nkora ne bo mu se ye enti mi nim ba di o mu se ye nye enya so to se nkora ne ko school bebre tama no mu tua school fees no mu ko bebre ana mu ko bebre free ni ba no bebre nkora ne bebre ko school ya de onyi bie ba nyina ko school nkora na se ne ho ano obo wonu ma nkra ha nkora na oni nya enam free ni tikura no obenya school a ntokwa okay ntokwa wa abatu eni mpato da bi ye kra ye wogidie se nyame ya adoma memenda ntokwa bia mba ye nyina ye beto aba ne peacefully but daddy na me bisa se ye sesemu ana se ye to aso ande ye na betia nyame na betia ba wan ka sa obesesemu ana obeto daddy must be yeah okay daddy say le bisa daddy na ye to aso na se ye sesemu abatu yimi abatu so so yin mbojin bacho nin bo bacho ni wo bi obe yashi do fi na fi pepe de yin awo o Ghana o si wa yin no number 1 daddy mental kasa no ni number 1 okay number 1 wow let's say you baumia ono ana e ono ando na obeto aba ndi ama okay yo daddy e ka me ko say o ya yira me kakra wo kasa because men shada ante Ghana bi men te Ghana sa ante no ye betima tene na batwi na say ye di nkomo okay amanfo say o man ni mu aye din say bi o man na say aye tare den nyina echi mo se masta to ama baumia oh obika we are yes enjeshi okay oye juma okay no ye juma o show ba alo ko school nu bia ofie enjeshi type be ko we ba o dada no first nu woni ko store ni wholesale do sa o mon nyama no be go side nu be aka be short no be ko yi sia be ya ye kama o bi ka ye Ghana share obwa bibia wa Ghana okay bibia wa Ghana obi abia ro kitashika no beto okay oh undi ka sa do weka share shi ko uyo ejuma usa kromeshi okay daddy number 1 na na ko number 1 okay me da se so na hwehwe nkomo ai daddy netinti a waka nyina se bibia wa Ghana ai nti se wo pesi wo ye ejuma nko ade a obedidi ti amanfo e ka se wiase aye den ne nko ne aba nyina no wiase nye din wiasa ene daddy e chire me ba che wo abato no aye betu nyame adoma memenda ye to aso ana yesese yesese mankasa sa ade yesese amamu fui amamu fui etimenda dawoji phrase ge chama da heni okay sisa wo ye kwakwa yemfa mpera adwa no bi seniska te sepura cho yesesem na haru da de pa na ba umya nyina the free education ye ndada ai ndada de ba da hen nda fo ye hu ya sa de yesesa no because NDC ye better kura yese mama ye na yakwa first madam sa sele de na ra report no ne ato mama bako na se 20 Ghana se den wo film ye ma 30 this akwa anu mom na 100 sele na kase no 2.8 ala asam na ma school go ma twa ma ka fere sele na 2.8 okay nda de ya pamro wako ana kiana ki abako sister video me okay me say free education we busu ani bi eko bi free education na me mu kwa da me nua na okwa free me o na me tua ka better saade pass me match ba tooth me ncha wa akra ha no school ba na me akwa me ka follow na me start sister ma mba computer bi aso okwa free no obi okwa free sister jai to me from me nua me hu na wa afon no tunya asa me say ada school me bi anu
Tibi bia de meseniska a week a chebia de meseniska abasam. Abasam me won bi da. We be bar kakra abet onim hwe. Menu we secondary school myself ko onim na adban. Menu anu we secondary school myself ko onim na adban. Trema no abet trefi. Because we trema adban na to dem na de so fa teacher wo fie adman. How? Okay. Now here John Giovanni Mahama ni policies are there by mudi na ye wode. Ama also beto. Oh, my am there 24 hours no. Sister me no, mo boy me bruta. Yeah, me no. Hello, where you ma be? Me go lab. Ntu tu aka yegma okolobu. Mo wa plan ntu tu aka part-time okolobu so. Ntu ba hotel 7 aka yegma. Ntu ba ko road aka yegma. Hours 2 hours. Me to driver. Mo pom tu me da membra no so da yegma. No wa permit. Na ye ko. Atu am ka ben ma we on traffic, mo so me traffic. Okome ndo obi a. On ma maka ncham na ne yire na me ndidi. Ntu bia me kitaka na me yegma ma obo be 4 ma po. Da me bla wo so ba gina tio so. Na so aka pay mate. Se mate na na botu me do na yegma be fine. Na ma pem be bia da. Ade chan so ma tio so. 24 hours sister ya papa. Ana abuji o de man wayen. Okay. Nurse ni bi okolobu a small girl. Oko last 3 years ni. Ako na 24 mpo. After me catch am na bad na ala once na ode me no. But baba boto Ghana. Small girl. Ase bra ko si ahaya da papa abuji ba ka sa abuji oboa. Mo se abuji nyina aye de o. Wabua. What did I die? Wabua. Right, Mbushani ni catch am there. Mpaba ka mensin who. Awaya da da wamba. What's what? No so awaya. Wabua. Mama be firu dollar na ya him. Wase dollar akoso yati kwame na nadu ka gina tachi. Papa ja dokon wan sidi. Ase na boya dandodo. Wunti bidda. Adana yati yakrem. Na Ghana 4 yeti yekwem yeto dokon wan sidi adan. Dokon wan sidi na boya dandodo. Me dia me se wan so me hwe. Se ya me yar na me babam dokon wan sidi be 30 pesos. 30 pesos no wan. Okay, nti se wo ogidie se John Giovanni Mahama ba na ma bo ba yo. Onya ba ye cheap. Mahama sa ba ya ye be duo ye de ma wo kurom ha. Ese ye bo dua ba nche abia bibia ye bo dua abia. Okay. Ye bo dua bibia wa ha. Ese apetesi kwa unum no 124 cedi. Apetesi why dey? Abuade. No so apetesi. Na ese 30 pesos se da. Nti Mahama ba apetesi bu obekofo. Obekofo. Be 30 pesos. Abekofo 30. Me da se so de. Obda bia 30 for last wa 80. Sisi ami no ka say mi jina brother wa this saddle. Nti at least free education tina me too because me on to me ntia at this saddle na grade school fees. Okay. Me anka say me ba so ba ko e wa Donti secondary. So at least me benefit here kan no. I have 3 people of my family who are in school. Nti me dem to am ba me ase na be at least obe continue na ejuma pa. Oh. Odo mami ka be mi nchire wo. Politics is all about what you get. Me share me huna me share me about boa. I'm there since I woo me up to now. Meaning, Ghana heading since I'm a child. The our Ghana Becca said, Nimamin Casa, Dana, the Bush, and Libyan Casa, Ghana heading. The pan or Chantro. Ghana will still be hard, it will be difficult, and that is the way it is. You have to force yourself. The truth be told, media me Jingy was animal. Ghana, they are hiding that. Intimasa, media me twam about me, boom, minimum family, I mean, June. Oh, number 1. Now then, okay. Number 1, sharp. Me do obiani. Number 1, me twama number 1. This is policy. How are they? But the moody na yo dey. Odo. Me no ka say as at 1st December. Only the Nando government, implementing free dialysis. I know people who always come there and die because there is no money. But nyamia dum. Enunti amanfo anya yarisa. Nti chale me the flat rate is the guy because me businessman think just here. Ti odo me dey me come about me asa. Me so me that. I feel you better aba. Pacho I better aba. Okay, nti say ne system one na say you to aso. Oh, I feel they will say system because if you na hwe who said the economy that say could na I will say system. Back to 2016 na hwe nyoma na nyoma no shada ya high sa ba to 2024 there. Yeah na it mu say nyoma price even nyoma nka etumi tono 10 cedi ni ade say 2050 cedi about youth no say ebele. There was a to system they try another president of Baba. And the prices in the eco-show. Yeah. Because what benefit a free education if I know a busi and ibi. Of course, my benefit to be. Net to say.
na do won say won kwa e ba ka cho say e free bibia free ba wo nya akope na wo be say e free dia ba enye free sa at least so be spend bi me my benefit bi but after school no na me hu say dia economy the city but now we school na hu economy ba after school ba na hu say na na do mo even school no kula no me wona na me black akla na me black akla because ya me bitan hia no ma school no to me provide ni na ma me ntina me filefie before answer dem hia no me saka anti do my benefit mean to me ka say my benefit be there minya ba nya ni won say be ka say ye ka say bibi free a wodun say e free a na say ba ntsa anti ba school there me my benefit be alright but after school no na me say enya easy sa anti at least e be sisa na nka for sa ba ye won say anka na me nya me adma 7 December nya me adma me nda ye bayi obeto aba e de ama Yewura John Dramani Mahama kachane de no mo mi tiri ho aso no mi to me campie me de anka ye nto aso adentia de ntia me kasa ni se MPP aban wa buwa ye mbebiri teach school semni ade ti me de no point because when my campaign my some ba on be free in education have na chese ko basa so na bi mo so obi e de oni maami bi de oni papa bi de oni hwefo bi na chese ono na brapo ayden asa akam mami say there was city yes Yewura John Dramani Mahama ba obi free education at all e bi mo say enya sa na wo e bi mo say o say wo ba obi ye ni e fi say NPP for mu ntimi nya education ni say dem kwara ne ko green yellow na omo ba no e ha adwen to no ne ba obetimi aye ni yi ama na shepi kama odwen won say and they say political talk see media they me gina na me gina onwa na metwa you say ba umi and police or by media na ye ode pa free education and it's so about be ye ni media say na dia ba ko a me ni gi hu no say me kura me ton kokko bi be gina ho abrofo no woka me makọ kakra wow brofo na woka say so obi was wo momo ana momo e woni mu nkosuhu a unhu kwa be fa so a ebe ye tibile me free say eno a na ekọ MPP no a ye beto amano me ko school de mu ni kwasia me da so ba pa lesisem na ko yin o system one lesisem I didn't see never my system yehu de aban de aba ntese system brim de hu fra de olba so de aba de abre na me pa cho system ma hwan esema de akojo Mahama o gidi se wo ba na ma bayefo papa sa how many percent abeye since Yebeye okay na Yewura John Dramani Mahama ni politics or dia ba mu dia na ye wo de ama osu beji na so ato aba 24-hour economy o sha ye beboa ye pa na women's banking women's development bank any dia kuka ho but 24-hour no ena ba ma aduma baba me sure mo nyina mo ntumi mboaye na se won to aba so me decide I didn't say because mo mi onu nyina ntumi mboaye because mo nyina mo aba ye hu ne mo aye ni nyina nsheda nko yesa ntumi me hu we bia so bi ede na LC NDC amamu ni MPP amamu sunsun ye bia nim free education obusuan di bi benefit bi free education they say obi na say wo mba e wo fie na wo papa no ni adwuma ya nye school nko a eduane kra obi di wo fie kra problem ti me feel say san ka adwuma wo ho a na me parents me ya metumi ahwe me mba wo school no nti ano de me ntumi nka say but na ka ho hia say ka omo beja free education na ko ma create adwuma rather yeah I think so because who ska at least who adwuma wo ya on call betumi ahwe na other parties no so won to ma wo cheda ya frafanto wo mo keka woni na won to aba ma wo
Me share anti omo. Me share anti. Because me share anti omo to me come omo there. Yes, some. I didn't say yes, some. There is some money more than. Okay. Jabasi yakoye nim. Where the money more than ro. Jabasi yes some. They share the urban to the other yama where the more than too much. Okay. They say who's some the amount. Me say some John mama. Ono na wo GDA say oba. Ono na me wo GDA say oba obeboa me. Obeye bi papa mama. Okay. Economy ni bo ni nyina be kofo. Bibia be kofo. Let's MPP aban yo bia o man ti ma nya papa bia farm. Wa ye shi amai free education en ko ye papa. Okay. Eye papa. Enkoye. Enkoye nya bi papa eduana papa mu nya bi ndi. Okay. Ogbenu. Na say nya na ewura John Dramani Mahama ni policy sa wode bai mu de na ye wode. De mi de kura ku mi kura ne se. De mi de kura ku mi wa brabo mu kura ne se. O si e be ko university. Hey, e no ko de me ko bi jira kwa be ko bi. Ni am jira kwa be ko bi o, be ko bi. Mahama say ye be ko university. Level 100 na wo say free education no e de ene nye na university ene mom dey ebeye ebe koye panoda so say 8 order number 8 okay na me at my Saturday Mahama na obeto abale onu number 8 onua number 8 onua no venture no baby onua me ntu aba say o mmeni na wo ye baako me ye pepe ni me ye dego mani ba ye from Baba Ali o mu nyina ye baako mako MPP mako NDC wo nyina wo ye baako duka da ya ntimi ntu aba mo bia wo baka cho se sebe de sako obotuma akotole tegu ti no de bako de ebu owoto je ha twam e ba na okọ nti me ntu aba me mfom bia na se MPP NDC o mu nyina ye baako me na maka kire ne kwa de o ye baako pe okay nti me ntu aba mo bia mi amu nua kwa ho ne se onya ne amepe a me ntu aba ma no me se me dia no me nua ho ne se ontu aba me ntu ma no onya dia amepe a me ntu ma no okay na daddy wonto aba yi afiwe no say bia nka MPP ne NDC kwa na wonto ma o ma ka bia ni pa fo to ma na okonfu oso o ma ne bua otimbi sa na muzi ma dwene kira me ati sisi ameso me ble wo ma titinam nti me ntu aba me mfom akwesi me mfom akwadwo nti mo so me din no ayam ya cha makala ayama yes sema na yeto aso yes sem properly yes sem sa yes sem na de ti yes sem oh government no enkoyi ma enkoyi kra enkoyi bibia akulasi nti yempen bio nti bibia say no everything marketing and then as usual it's a free education obusu and be benefiting me benefit free education because me ban ko be here me spend about almost 46 million so no benefit about free education we spend almost 46 million oh nya school kete crash here from through the marketing me spend almost 46 million oh okay it's what you say John Dramani Mahama oba na ma bo oh ebe soba amaye nti we ye hwehwe John Mahama na oba bia be kan din okay ni policy o de buy mudi na ye o de policy no de buy bia na me de pa say o see education o betu aso nti sa na ye me say ama so betu education so o be you fine o be polish nti me try say so ba na me share the obeye nti mi pa pon say Nyankopon kasa ni pe enye ho nti ye bom pai say Nyankopon openo enu na enye ho bom pai say Mahama mpai na bosi Nyankopon ma na ye na na do so ba umia so Nyankopon ma na ye bia ni ye benya bia ni nyina wonyamensem penifo no ana momutu aba no se ombetu asodia ni ombetu obi antime sisem mo okay se omutu se ombesisem so enu so omu time sisem ana mama onto aba etu aba
and so o ka ho me ka ho me to aba o so to aba etini ye bisa say ehu be hia say ne ye ko to aba ye be sisemu ana say me yen sisemu oh ade no aba no ese kan ye sisemu but NDC MPP no o ma sese ama ada ho say NDC ni MPP ena ye ade no so enti no ese ye sisemu kura ye ntimi sisemu but say minim say emre bi beba ye be fa party bia onu ye different party na ye onu so ya so na afi okay enti say ye bisa say ba umi antena so na jo mahama empani baby ntina na jo mahama amra na ba umi empani baby ntina ba umi de kamen ku ade anka kama on baby okay adentia ba umi de ensise o baby because wa ma ye ho akire dokono 5 cities 10 cities enam china mkura ni bo ni asem ketua temi kamen ku anka na ade o baby dama onu omo ba ye no na petrol 14 cities ena omusi afuru 14 cities na afuru se no ye top petrol no ye to ne sen petrol ye to ne sen ena dokro su ye to ne sen se no omu ba foforo no se bia 1 year after no omu aduane mu ba di pa omu ka se omu otodo kono akutu miesa 5 cedi e bedru mrebe no omu nya akutu no miesa 5 oh ena omu nyina so ye ba ko omu ka se omu ye a omu nyina ye ba ko nti enya dia ye betu bet obi ba na ye hu se ensakra wo ne hu na obetimi atina ho ne atu amano dia ene fine okay but obi pa na se ba umi antina so bi da bi onu bi onko da nti o se ye betu amano onu akasa ni kromufu okra mpa no ba umi akromufu ompe no oh na onu akasa enu o se party na ko emienu okay akoya NDC MPP o esunu die ba bi obi awo ewo ba bi obi awo nti no obi wo a o fa hu se owo MPP obi so wo a o fa hu se o ye NDC obi so wo a ba umia ni eyi afafranto omo se to kwa ba omo ntem ko omo man so mbeko okono owia wawi okono wanwi so a wanya na mi atati de akwato aba eti say yes sisemu ana say ye ntoa so na de enti kwa ne yes sisemu ana ye ntoa yes sisemu ye ndi a yes sisemu ni say sesi ano omani mu ayede economic no aye hard okay ama obia first unua bisa wade utumi mane bi ba sesi ano economy aye din to some way say ukitadi nkra untumi ma unua bi because obia apre ni ho so obe force na wa share ni fie what mase na MPP omba so no omba any free SHS omba ye bi kakra but omontumi aye ni ye but omo force say omba ye na dia omba ye na ama omo atom no na mo aye overheads ebi mu oma bo mo modern bani na no economic no aye hard too much yeah na amma krom nyina aye den sesia se uniska na wo fia wade ye moboche obia enti se yen system na yen share next level na MPP suba so a omuma galamse so asensuo ni nyina MPP fo asai galamse suo ni nyina oma asensuo ni nyina oma magana sesia yensuo a yenum kra ayede amaye ebedu time bia agi se ye mani nsuo afri abrochi ansa na ebetumia enum na sesia adane yare amma yare na doso e wo Ghana because of galamse nti amma nsuo nyina terminate atemi minim se na meka no asai nti yo na why na wo sisemu di amano
dear Mrs. Mama JM. Who would you say JM bar and Emma Boy from Ebaba from? Oh, me what you did, says a JM bar. Bomis, things will come down. Nyama Bobe Beba from Kakra. What you did, sir. Now, the policies are there by Moody and I would depart so better about their man. The policy are there by near my dear go where we saw Bayano. The Moody and I would day, and I was so better about their man. Oh, so I know they already know why Nyama Bim Dada was CC hospitals. But be any some projects be why projects will be honest one be because one year time be a project no and to be and so ba in himself be Nyama Bibre actually so am Nyama ba from yeah na sesi anso e ka ba o man ni ma yedi enti so ba de obetumi aye na ebema o man ma ye ku e ma obi ano a obetumi aye so me anani ma obetumi aye abusia fo amena wase se oje bere na wo ka ye ho e ma ye kwaje amanfo adwenkyere wa Brekum South nyame ya adoma memenda ya ye de abato e hyehyɛ so eti so hu ni se obetumi ja comment or comment section ho no mama ye like if for my na share ma fofo enye bia nhwe mesra wo se abato ye beba na ye asumdue mu se de be ya ye nyina ye be sande odo ene bra ko ye atena se de ye ne de bia no midi e de akosi aboaje wa akomi the show sister Makramo. A very big hello to all our lovely Top Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Top Send is there, and you will know that right now you are not able to use Top Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product which we Top Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions, we are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Top Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Top Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Top Send. Papa no.